Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Uba sambor lang dingdo yau bala jutip kum usam kamti ulapan benaba unia kunia ke election MLA Arajar Arfulai na kaseng All India Trinamool Congress lani ke TMC na pentor umkra constituency. Uba sam ulapan benaba haga arpuk tarik menta ubnai un penyesok no yala dia syakaseng TMC. Hakini ki sausan benar bingin ayat ya kenong konstrat ng constituency. Bangila masuk tu kalau bah hangte pok konsensi jungi propon nak sispa di ki longye ki ba kamdan ha jejenjar di ki longye ki bawan nak ki longye ki ba ki head of the family ki ba kamai ya ka longye ki jungki ki di bet ki ba belam sni bam demi te kalau syaka bat bubun ni kamtam ni bet ki long kemi ki ut ba ya ka jungki dor ki marba mardi kiut bahaya jengki dor gas, kiut bahaya jengki dor yang serat sabun. Ini ki essentials bagi penekaman besi. Te hawai dia bakal ni kebentah ni lebih mau haus nam arjar arpo. Kalau ada bentah kapan dia denang berarti penhun juga Meghalaya Joint Action Committee Commercial Vehicles begini penhap ya dor petrol. Te ngai iba nadu tekapor hi kadan baik Jingilin musuno nak kalian sanggawan bikin rak baik sandal excessivity jungini ki essential commodities. Te ngasuthu bangin cuya keren tang apa madan media mengilik last time kami hapso te kadai ke poringi begin danno syakawe ke jeli kenang ba kita ki action jung ki ba ini yo ban address apa asabli. Te the reason we balai ba ngah ni kinti ngawan ru ngakwa pensai pi ba number khoi political parties ngala jet ni ada dan kejing keren hiru officially ng sarong no sa TMC All India Trinamool Congress la sisngi te hani kintiru nga bu ajing katpar ko pasmuret khmat ko buram ko bakraw yung pi ki constituency ng tanong pra constituency ba dalong yawan na katiga sngi alam ka jingkersan inga mo kum pertong jong TMC but ba ai kanyat i jaka po komisi mo jong pi manganyo konsultu i kai kathom mga yawan na kanika election te boleh ngaji di TMC ru kadai bagi kita ki issues ki bangakwa banyak yang tajuk ki ba maksud ngamnak bandan ki parties ki badan ka ruling MDA government ba maksud ila dia ngah bandan ka option te kumbangi long mentai principal option party kadai sta TMC te ngam long no inga bangaham hi banyak sta nomor ngah bolong very factual and very practical my approach ka constituency demography jang constituency it's a mixed population constituency and kabaari kung mga mention ni pimenehi proko na sispahi di kita kilongye te ngakwa ang pensari ki ba ani kanti ba baro kay experience kita ka jidor ko marba mardi ba kani mga batay ng pisa isini gadi ajingra sa government ki central excess duty jung ki essential commodities te ngi ki ba mapi ngi ki ba direct or indirectly we paying taxes ngisi ba khajna te ngala dia tengah di direct taxpayers naga business ke bangi ngitri ngisi khajna sa sarkar dikipat ba pada ki beduk besuk jungir kisi khajna directly menta limba ka jingti jungki yaki marba mardi pi menta ada pi ti kendok jemput musuno sici senduk kendok jemput dan bintu taxes pitit di broad shipnya pitit di toothpaste pitit di duty gijain berkoi kelam taxes Tengai idang shen menakan ni kila impose GST buat dia ki essential commodities untuk package milk, butter, paneer, batu rice, cow. Jika mau pitip ni bawa cow dia use staple food jumi dalam India. Ni not least yang hamtam ni mengi kasi iba mai tanah kejahi. Tengai suatu ba gajing ki dor plat jumi ni kemar ba marbi tak sahi. Ikilongin iba duk besok jumi ban address kita ki problems ada di I personally feel bangala ban address kita ki problems si tinggal ke TMC but officially bangala pensahi bangin serong ka arpotrek si officially ngapat join ba kanu political party kapat don ka any official like bang ada join ba political party it's just that mga OMP 6 months before election and decide the political party based on ki calculations based on ki reports bangin ayo ni ki social media tin jong amar hapan ni keren yang dia
Awak ke TMC kadang ke IPAC juga, Ray ngang ada nak jong ke social media team jong. Then for the last 7 to 8 months, ke media team ke jong ni, jong Usam Khamti we working on this. The ke media team ke jong ni work ya kini tinggi ilap hiba, kadang kata hi jisha hiba firstly ke demography jong ke konsensi ke ba ini bing propagate ya ke National Party, bar ke bakongsan hi kadang kata hiba kipat ba kiut kita buat bengin address kita at kung gajing stu ke jungai kalau buat bengin hapan address nangki naga party ke nak option nomor ba ke nak ruling mentah kami ini bikin keren baik ke itu pi nei kajing alti ke jungai ngai sembun ke party semua ki ong baik kita pang ba si kata it's very open ni hidup boni pun parties kita ada stick claim pa hidup ba kin sayo absolute majority but bikin form government Ndre ngam sungi kita ikut parties bikin keren semangat jadi dua rumah bamar di Ndre ngam motif jungi bengirung ke politics Ndre wan ong bangin kamai spa politics long kumingin itu bayi ngira long very settle ke business ka jingirung jungi ke politics kamut ba ka bahak jungi no kontrol kena konsensi ngini sedang ke pam besar jungi ngini sedang ke sam hamti besar jungi ngini dia ngira biang ada perkali tangil dia simen kam hidup baru ke politics kalahun ketemu ngi kamai man kam jenmit mo manusia ono Andre di naduk tu bengirap yaki patbah atau ke lockdown kam tamhe tu ke badai bat ketua jemput habdor petrol ni hang tu ya ke bakas sen government kasi ra excellent excess duty akan mau ke por ba kira kan excellent excess duty jemput produk su pakai dua konsen gas ba pengin serat kini di bengi pun kam man kasi bagi longin beduk busuk iset ja iset jenta mo penkam dengan gas penkam yang serat tewat atau ke por biki kita taksi ru kita konsen ke petrol te hai tu rally bang hilang buat i bingiran bentalang buat kita taxi drivers ni mention sepang tu jingrak government ke excise duty buat ke jingrak ke state government yang kan value added tax kumengila sakhi bro iba tang asli hadian bang ai tu press briefing honorable chief minister roll back ke tax te kata yang stuk ke specialty jongai pasli ke nanta te bangan suya keren pada yang mana dia kita nak puas ke maklum te kan jena bahaya nga bangan rung segajeli jong sima berada fi alat yang bangan dan po legislative assembly kita gidi girai kita gidi ginongren ke bangan pak panikun amdan kam ya bandong bangan hadu bangan dalong minister ip punjab yang nganong tang MLA ru dak tu ko mohor jong MLA ngalak ban address kita gidi juga pak